Efesotɔwo tagbãtɔ. Paulo, Yesu Kristo ƒe apostolo to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me, ŋlɔ ɖo ɖe ame kɔkɔewo kple xɔsetɔwo le Kristo Yesu me le Efeso. Amenuveve kple ŋutifafa si tso Mawu mía Fofo kple Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ la, woana mi. Woakafu Mawu si nye mía Aƒetɔ Yesu Kristo Fofo, ame si tsɔ gbɔgbɔme yayrawo katã le dziƒonutowo me yra ɖe mía dzi le Kristo me, abe ale si ke wòtia mí le eya ma me hafi wòɖo xexea me gɔme anyi ene, be ne míanye kɔkɔetɔwo kple mokakamanɔnutɔwo le eƒe ŋkume, esi wòtsɔ lɔlɔ̃ ɖo mí ɖi hena vinyenye to Yesu Kristo dzi na eɖokui la, le eƒe lɔlɔ̃nu ƒe nudzedze la nu, be ne woakafu eƒe amenuveve ƒe ŋutikɔkɔe, esi wòtsɔ ve mía nu le lɔlɔ̃vi la me. Ame si me míekpɔ fehehe ɖe ta la le to eƒe ʋu la me, si nye vodadawo ƒe tsɔtsɔke le eƒe amenuveve ƒe agbɔsɔsɔ geɖe la nu, esi wòna wògba go na mí le nunya katã kple aɖaŋudzedze katã me, esi wòna míenya eƒe lɔlɔ̃nu ƒe nya ɣaɣla la le eƒe nudzedze si wòɖo ɖi le eɖokui me la nu, hena azãgbewo ƒe ɖoɖo ƒe nuɖoanyi be ne woaƒo nuwo katã nu ƒu ade ta ɖeka te le Kristo me, nu siwo le dziƒo kple nu siwo le anyigba dzi la. Eya ame si me míexɔ domenyinyi la hã le, esime wòɖo mí ɖi le ame si wɔa nuwo katã le eƒe lɔlɔ̃nu ƒe aɖaŋuɖeɖe nu la ƒe tameɖoɖo ɖi la nu, be ne míanɔ anyi na eƒe ŋutikɔkɔe ƒe kafukafu, mí ame siwo kpɔ mɔ na Kristo gbã la, ame si me míawo hã míele, esime míese nyateƒe la ƒe nya si nye míaƒe xɔxɔ ƒe nyanyui la, ame si me hã esime miexɔe se la, wotre mia nu kple nugbedodo ƒe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la le, ame si nye miaƒe domenyinyi ƒe awɔbanu hena ye ŋutɔ tɔwo ƒe ɖeɖe hena eƒe ŋutikɔkɔe ƒe kafukafu. Esia ŋuti nye hã, esime mese xɔse si le mia si le Aƒetɔ Yesu me la, kple miaƒe lɔlɔ̃ si mietsɔ lɔ̃ ame kɔkɔeawo katã ŋutinya la, nyemedzudzɔ akpedada le mia ŋuti o, esime meɖoa ŋku mia dzi le nye kukuɖeɖewo me, bena mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe Mawu si nye ŋutikɔkɔe Fofo la nana nunya